Magnantso anarô zao razagna magnantso anarô magnantso anarô zao razagna magnantso anarô afandarana toera zegny magnano mbalatsaratsika agny atokantrano agny magnaraka stapaka ty fandarana ty na page Facebook ny toera zegny na amin'ny YouTube na amin'ny télévision malagasy zay toerana zay hitantsika ty fandarana ty araka zay mahazatra atsika sy fampanantenainay matetiky dia mitondra ny mpanakanto sy zay zavatra tokony fantatra atsika paraky ny fandarana toera zegny ke miarahaba ny goay neky vahiny eto fandarana toera zegny miarabany namomedary di falina mbola tsara ny vahoaka malagasy jiaby magneran-tany magnaraka ny fandaharana na malalany télé zegny na malalany réseaux sociaux goe mahazo fantatry sasany agny vola hitanao fa sasany mety fanafantatranao raha ampitsahivigny tamin'ny copie-collé tamin'ny farany igny izy nandrianjana anao découverte izy tamin'izay fotoagna zay zay kelikely ampifantarigny izy mialohany amantarigny izy fa aloha tegna idirina hoe azovy marigny anao ino zegny tegna ny sangarasanao mba amia zavatra anakire aloha amin'ny tokantrano agny na antsa zegny na idirika na fitindrigna zavatra anakire zegny iya magaponga ty ataontsika izy niny goe mifangaro misy mpitendry de misy lamoziky vakodrazana mifangaro fusion fa efinisika mibingy doko izy ty niany le bingindraza azo ngiaty eto Questo igny ny raha zay ataony goe mahatonga zahay atao fandaharana iny niantso azy nanikonana taminazy hoe manakory marigny raha tokony fantatra i Madagasikara fantatra zao tontolo zao amty ranamagna zay tsy hoe goe ty itony voalohany miaraha tia fantatra anao zegny zahay hoe azovy anao miagnarana zany hoe fiotao olo avy antany aiza tena afantariny paraky ny fandaharana zany iya i goe ino ma goe mana goe zegny izy koa tsika miteny gasy ofisialy hoe ingeza teny marantsitra agny izy io volamina hoe goe lahy maventy de ingeza le goe lahy le goe de mo izy volagny efa marantsitry fa nianatra tamatavitra koa folo taogno midoko taogno zao ankarapano de sady manana sady koa hoe karaha olo marantsitry volagny tamatavitra goe mbola foely bebe 26 ans fotoagno fa manambady manjanaka igny eky donc mbola
mbola dinigny lalandalina mbola matomboky vadianay manahira Ke mbola tsisy zegny ke zay zegny mbola tegna Tsisy. Misy mofopofo fô. ndraiky mankoro matatovina aby tsy raha misy fofofony fa mbola magnano zegny edy izy mbola sarotra zegny mahiditra amle vadiana mbola mizaray raha mbola magnazy raha Nanotavy namidrika amin'ny sehatra ny hira zay nentin-drazana maimamy tsika zay. Eya, zay maloha voalohany tombo tamin'ny mosi-drazana. Ya, zany kafianganay ambanivolo egny taloha tam'izay mbola helihely. Aia ambanivolo Any Ankofa ambanivolo Marantsitra agny. Ankofa? Fafalava, ya. Taloha fa zegny avaizy fa tsisy nifoagna anjare, nifoagna an'le disco vaizo aby io. Fa bonne année taloha mandry jusque magnano réveillon igny tsisy disco zay fa osika fô taminay ta. Mosi-drazana fô, jusque mandraindraigny. Paka regny koa ndraikindraiky réveillon Paka igny minuit jusqu'à mandraigny ka miosika fa mitety tanàna. Manjary angano zegny amin'ny andro aky fa tsy aingo madinika vaizo fô. Efa kafa bonne tabra igny fa disco fa mandeha. Zegny le raha mampalahelo mahatonga za tetro hoe andao mbo ahirigny raha ty mbo aingo madinika vaizo. Ifoaziny le fomban-drazana efa tady ifoazy. Taraty fianakaviana nisy tegna mitendry raha ty na magnamponga na ny magnano mosi-drazana sa hoe nahitany zay nataonao tamin'ny tany misy anareo tegna kofa tanareo misy anareo Iya, izy ka ambanivolonay agny zegny avy papanay tegna izy. Zare koa tegna mamango resaka bingy ty. Ino izy? Bingy garanty aminay. Miosika mely bingy efa anjare. Fô zay zegny zaza nahita tsy de le nagnano be tamin'ny fotoagnan'andro fa nahita le atao anjare igny mbola natsarotsaro miezaka magnirinkiry le mbola zoniny mamelombelogno dia ampiagna touche personnel izy misy asa création izy avy. Ino raha tamin'ny investissement Ah, amin'ny fomba hely izy fa nagnano économie atao. Nagnano économie atao navita master soany tamin'ny 2017 fô. Nay koa zany somary hainao barikadiny raha zay andro ny am'de fa etreto le moala mozika iny mahamala. Bon, ino am'zay zay etretinao atao velogny tegna ozy ty sara hoe sara nandalo fogna izy igny bon aloha atao hoe bobo mikaraha tsy manao La musique voalohany maloha la musique tsara. La musique passion, la musique zany karazagna raha ilefasina le fiainagnantsika fisarotro be igny de agnatin'ny la musique adigna raha jiaby. Fa tsy voatery tsy atao velon-tegna izy. Izy moka velo atao velon-tegna fa Madagasikara mbola sarotro be zegny le hoe hiantaitra totaly amin'ny la musique zegny atao fotopiaina. Fa misy ndraiky velogno aminazy io, ary izy koa mavelogno moa izy akory mahatsara anaovagna azy. Fa atao la musique de mitady zavatra hafa ho azo atao le mahasoa taon'Andriamanitra izy koa mavelogno izy de izy misy raha fogna mitondra ny andro. Fa tianao zegny raha ty aloha. Ya, izy ty zegny isan'ny raha tiako ambonina viavy. De ambonina ray aman-dreny maloha Zagnahary, ray aman-dreny tokony la musique zay vao viavy eky fahefitra aloha de izy koa izy. Magnan'zegny filariny. Efa drako Hiranao jiaby zany anao fô namorogny ty sa hoe raha nirososy atao jiaby anao tamin'ny fotoan'andro re de niezaka nameriko anao nagnano. De irana zegny zaby moro azy. Fa misy fogna karaha le volagninao igny misy osiky nataon'olo taloha tagny le osiky de igny firan'olo osiky igny nosontigny kely de amindraiky ampiako amindraiky ny satria tsy karaha nanaovanjare azy nina. Ileko zegny za malaka hely izy de amindraiky ataoko saosy ndao volagna azy. Karaha zegny fa tsisy atsobina. Efa misy firy zao ny hianao misy fatanao zay fanagnanao am'zao fotoagna zao. Iranaha le fanagnako am'zao le misy raha manjary tandrignazy aminazy audio dinaky. Fa ny hira ny frogniko ndraiky fa maro. Na amin'ny chorale agny fa maro be ny fomba tamin'ny chorale. Hira aminahy koa le mbola tsy baboaka anao raha vaizo misy raha aminakeo agny. Maro koa fa aminahy 10 misy aminahy koa hira fa izy zegny le haintsika fiaina mora vai. Bon, hatreto tsy voatsara tsisy ny contact hoe anao ohatra bon ataontsika raka hiase na zazao tokony ataonao hoe tsy misy raha magnano zegny sa hoe bon mbola agnaty fotoagna miambigny izay tokony ho anjara. Ia, hatreto maloha mbola za raiky fa milomagno manokana. Za raiky fa milomagno manokana mandeha tokana mbola tsy de misy olo voalogna hoe andao za mamposika.
fa tamin'ny fagnanana nataonay ndraiky marobe n'olo maventy nagnampy de za maloha hatreto mbola miandry tolo-tagnana amin'olo ino azy fananana ataonao zany efa mbola za zao tamin'ny resaka lamoziky afaka tsy nano mbola découverte Madagasikara ihany nataoko fa deux fois za nagnano azy tamin'ny voalohany za nagnano tamin'ny Tananarivo teto za nagnano tamin'ny voalohany casting farany teny casting final Tananarivo tsy tafaboaka de nijanona kely 1 an de niheriny nagnano ndraiky ka tamin'ny teo igny farany teny de izy moa tafiditra tagnatin'ny finaliste ny Madagasikara fô olo raiky fô zay mandresy amin'ny raha fiseho jiaby de karaha n'igny fisehony de amizao zegny hoe tany karaha ambonimboniny koa fa azo expérience tamin'igny karaha zegny managna eritreritra ianao hoandeha aiza am'ty zavatra ty aiza tantera tanjony tianao ho aleha par rapport an'izay za efa hainao am'izao fotoana zao ty ninazy zegny tegna marigny marobe olo mivolagna za fa ela be satria za nagnano lamoziky depuis 2000 nijaboka tamin'ny monde de lamoziky depuis 2005 nianatra clavier voalohany de nianatra gitara de après 2013 zaho tegna niaraka amin'olo groupe nagnano lamoka cabaret de 2016-17 niaraka tamin'ny artiste Amir Mantenena regny Tamir Dodoly marobe Espérance Copicolini raha taloha igny de namako aby regny marobe artiste niarahana tagnatin'izegny fô ninazy zegny maro olo mivolagna hoe ino malaka magnano le hira malaza amizao aby regny regny zao mbola regny mbo vitanao za magnano cabaret magnano regny magnano nin'olo fô ninazy zegny lamoziky tologno le ataoko ikeko hoe tsy vita agnatin'ny tao ndraiky zegny fô satria izy koa zava-nisika mozika gasy tegna ko mitotongana amizao totongana izy ary le olo magnano azy presque fa antianitra aby le zoko be jojo aby regny ery malemo amizao fa commencé hitantsika hoe efa tokony mila relève zegny le canto gasy ya de minazy ny mission ho an'ny génération nina antonontonony hoe manjary moa izy azoko vola sambatra nahazo vola za fô ny tegna izy agnano raha mba hoe arofany ho an'ny génération satria efa very atsika tsy mikafinitsika tsony zegny zegny nina amy lamoziky tanjona raha ilitima hoe tafaboky le raha tiako atongavagna regny ny gasy jiaby regny zao tontolo zao de magnaraka le zandrava afara misy raha tarafigny faly za zegny tegna mission koa ianao zao zany mieritreritra lay formule karazana ty anoitinao lamozikinao sa samby mieritreritra hagnano gadona hafa koa am'izay mahazatra mitandrona ankevitra ia ny raha ataoko amizao zegny mandiniky tiro tagnatin'ny 2 semaines tato hoe mandiniky hoe karakory fomba andeha ampitako le raha tiako atongavana fa tsy brutal be satria zegny mbola mavesatra be milohan'ny tanora le hoe tonga de hoe amadiky zareo hoe atiako raha zegny fa ny raha ataoko zegny hoe iny fomba ataoko ampidiriko sieliely raha io amin'ny génération vafara ndraiky génération zao tiako atongavana zegny za zegny mitady raha maromarotry resana hoe lamoziky léger kokoa zakazaka ny sofin'ny tanora izy hitondrasana raha sieliely amile agnaregna raha sieliely amile tradition zegny zegny izy tandrahako zao io teny na regny fa regniky fa ela aby zegny fa regny namako zareo mivolagna ozy zare tsy tegna tsy agnatin'le feeling de za zegny miezaka hoe andao akory raha ataoko hoe mba balanseko azy mba sady ho zakany sofin'zare izy no hitondrasako tseliely matsapa be anao fa tegna mbo mivoakanao am'izao fotoana zay hoe tegna fa amy lalan'izay tonga nihanana ahafahanao ampitsikelikely zavatra agnatin'ny tanora tato ato ia soroko zagnahary malôha anakany amy volagnintsika takiny hoe fisin'ny découverte Madagasikara igny satria de tsy nare sazaza fô irako za matoky fô izy ka tsy noho ny fitiavan'zare le olo avy aminjare hoe olo tamatavy na olo manatreky tian'zare za de nalefa le hira tafitiavan'zare tampoko le hira de tafitandregny le hira igny tampoko ny tanora marobe nankafy ia de hitako zegny izy koa mitohy zegny tendance igny hoe misy zavatra tsara foagna aboaka misy zavatra mampiseho rehareha an-tanàgna sy mampiseho ny talenta hitako hoe mety ho possible ihany hoe tafivadiky any le lohan'ny jeune
arety mahatonga za misarotra kely toka apetraka fogna amin'ny surtout amin'ny ministère ny culture sy ny responsable Madagasikara tokony hoe tsy hoe volagna hoe ajanogna mandefa hira vazaha amin'ny télé igny fa zava-misy sy azotsika atao aminazy fa raha tiako apetraka fogna hoe tokony ame-danja kokoa i vakodrazana gasy io sy ny hira gasigasy tsy mila magnamia vola zay hoe alefana andeha amin'ny télé hira gasigasy aby regny fa izy koa fa regny nitadigny jeune matetitetika izy io a force maregny hira io voalohany anao tsy tia anao tsy tia hira igny tafirainao rerenao azy agnatinao amin'ny coin-coin hoe anao mikalefaka hira igny farany zany zigny sofinanao tafagnaraka izy ho azy tafiditra agnaty fonao izy de tokony mission ny gouvernement mihitsy zegny magnandefa izy hira gasy isan'andro amin'ny télé le hoe manambola magnanira vaizo aby io mbilafa zare magnefa vola fa mba tokony antsika zegny mihetsiky magnandefa hira gasigasy mba ho famiregna ny kolontsaina gasy manakory fomba fijerin'olo anao am'izao ty anao mitrandraka ny kanto angazana zegny misy toerana mitrandraka anao sa iverinao olo tsisy raha atao na olo mandany andro fotsiny iya atreto maloha mbola tsisy fanakianana azo tamin'ny olo le raha ataoko fa hoe encouragement e satria fisaorana koa satria vao mitondra zavatra mitondra le kolontsaina zegny zao ny raha azoko atreto de remarque kely hoe avy magnatsara le raha fa tsy de misy hoe fagnaratsiana hoe mikoatran'ilay tanora namagna zegny volana tsara le raha ataonao anao tokony magnano le rythme izy le mandoza regny le mbola sarotry mbola agny zao ny tegna mibetsaka ny volana karahan'zay zay koa tonga za volana aminao hoe akory ataoko za mba ibalanseigny raha ty ampiditty tsy ediko mbola maro le midongo be tsy tapita aminjareo mihitsy le raha mbola ady mafy be fa ovenan'zay tsy de misy critique be ia hirany goe izy volagny ndraiky igny miaraka amin'ny instrument fogna fa ataontsika izy niany ataontsika izy karaha an'igny izy ndazy zegny de fa misy izy complet regny tsika anaty CD agnaty anazy aby ok d'accord Baba, Sita, oh Baba, ayangine, simitene, maniboro, 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 malagase maniboro, manibare, 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 malagase maniboro. Biyam samurana yanga, skoro date. Fatiavanao izay hira zegny sy tianakarinao zay tanjonao hira tegna hitanao mbola sakana atreto aminao mety tsy havitanao izay tologno ataonao amin'ity famerenana amin'ny kanto malagasy ia bon izy koa ho anahy manokana le côté production hoe le famoahana hira amin'ny satria raha anao zany zao maro be studio fa ohatra magnano hira studio tsy de tsara anao tsy maboaka aby le kanto amle raha tianao tongava de côté clip koa zegny karahan'zegny koa mila hoe tsy hoe lafo be fa hoe mbola mila réalisateur mba hoe matakatra le raha tianao dégagena agnatin'le raha zany de zay zegny hitanao matoko sakana zao satria jeune amizao fa vitsy mitandregny audio tokoro variana amle sary nefa ny jeune tegna ciblegny amle fagnatagna an'le hierigna amle volagny hoe hierigna amin'ny kolontsaina gasy de sarosarotra ihany zegny raha hoe tsy tafiditra am'zegny mondeny tsy tsisy produit etinao aparitika amin'ny réseaux sociaux aparitika amin'ny fahitalavitry
mba hoe matetiny mobilisegna le olo mba vigna Bon, malagasy. hatreto fahatezam-tany karahan'ny goe sehatra. Goe zao maha goe tegna marina taloha zany nisy groupe zay naka tamin'ny izy moa tegna isan'ny nampitsiry le hoe création de goe Jaya zay jiaby miaraka nagnano groupe taloha ny fisian'ny goe o irako jiaby re hira niarahany nagnano fô ninazy zegny naleoko nientiko taminao manokana de tamin'ny fotoagna zay nagnano tamin'ny groupinay taloha zegny fa nagnano cabaret tamin'ny glacier nagnano cabaret tatanarivo teo tamin'ny restaurant nagnano open regny de amin'ny goe fô amin'ny goe amin'ny hoe nihirahirahany goe ndraiky miaraka tamin'ny artiste fa marobe tanaovambagna Sainte Marie Tamatavy presque mbarombaroy volo jiaby agny fa nivambanay aby nagnano spectacle miaraka tamin'ny artiste fa tamin'ny goe maha goe fô zegny hatreto mbola ny découverte ihany nataony goe seho goe voalohany amin'ny maha goe azy. Misafidy magnano lamba karaha ty anao, ino ny antony anaovanao safidy? Misy ty moa tsy zany loatra ty misy Tamatavy zay Picard de création Tamatavy ao zareo magnano art malagasy ohatra raha avy amina tandrokaomby avy amina taolagna de ny raha tsapako zegny izy koa mitrandraka tsara atsika i raha anagnantsika io azo agnanovana fitafy mendriky tsy hoe fitafy traditionnel tonga de ohatra raha salaba na hoe boribory-dratsy mizary atao betety lalambe fa za mandiniky fô ty zao rafia ty de ty zao sikotry moron-dranomasina regny de azo mandiniky hoe izy koa trandrahiny tsara posentsika le olo mitrandraka azy afaka atao mandeha bazary afaka atao mandeha n'importe hoe ary afaka atao ray Madagasikara mihitsy zegny le hoe vokatra amitsika eto agnamboarana fitafy mendriky fa tsy voatery hoe traditionnel égal hoe isaka fetifety fa magnano azy so afaka atao anavanandro tsy voatery magnano magnafatra fripa atsika na hoe magnafatra ravitra avy ivelany. Bon, raha te hita zavatry na vokatra zay natao goe zay ahitana azy akory atao ifandrianao sy azo anao amin'izay zavatra zay? Ia, izy moa volagniny goe autoproduction za zegny amin'ny YouTube zao fa misy hirako bon vita audio de za fa nagnano azy montage de nasiako lyrics de nasiako sary kely mba hoe mi-représenter le raha le contenu le texte satria misy teninay avabarabaratra amintsika avabarabaratra agny misy fotoagna tsy azony be sy ny maro de ny zako zegny hoe agnatin'izy akagny sary mpivolaniko le sary de tononkely koa zegny ampanarahako miaraka aminazy ake fa mbola tsisy clip goe de amin'ny YouTube agny zao misy hira telo sa efatra igny zay azy akagny de misy prestation koa agny le live efa nataonay ia de akagny izy fa ivelany zegny mbola tsisy album natonta goe fa hoe andalana le mikarakara azy miankina amintsika jiaby koa le magnatagna quelque part goe io mampanafandarana atsika hafatra anao amin'ny nampifanjakana na amin'ny tanora na amin'ny olo mety izay ankafy ny zavatra zay kanto zay vokariny goe zay. Ia na erika amin'ny voalohany maloha afatra anao amin'ny zare ambonimbony akao tegna miangavy andre olo maventy jiaby fô andre zegny ny tegna base-ny raha jiaby ekeko hoe tsika mivalana tanora amizao fa zaza zegny fa zaza edy izy fa tsika olo maventy andre olo maventy tokony mitady solution hoe raha zao ny zava-misy ino ny solution approprié amin'io malaza hoe Facebook zao hoe fitafy zao tsy mety anjarantsika ndraiky magnambara amin'ny tanora hoe misy tanora koa le quelque part agny mba magnano raha mety satria tsy hitanjare regny de tokony anjarantsika mikaroko hoe ireto ny raha mety ataontsika exemple amin'ny télé ataontsika exemple amin'ny réseaux sociaux aparitika atsika posentsika tanora le magnano raha le mety le raha le tokony hoe ty ndraiky lalabe tokony ahitintsika ho modèle de Chine Corée zao magnano zare tsy tapahanjare Facebook tapahanjare satria ino tsy mety amin'ny kolontsainanjare le raha mety antsika jeune mahita hoe tokony tsy rariny zegny fô zay zegny mesure hoe iraisiny satria fa trop le raha tsy hoe voalohany hoe tapa Facebook fa hoe anjarantsika olo maventy magnambara exemple am'le jeune génération avafara hoe ty ny mety andeotsika gnambara karaha ty poseo atosà ampia le zay magnano le
anandrany mahagasy ny gasy tsy za fogna fa zahay jiaby marobe izy koa fa tsy aboakantsika amin'ny télé tsy aboakantsika amin'ny gazety tsy aboakantsika amin'ny radio raha tsy miantaanta amintsika avake mangataka vola manome vola le mpanao gazety ho an'ny tanora tsara zaradin soleil tsara regny be tsara mampandihy regny fa izy koa tsika izy koa mandeha andafy atsika mety kirikiry satria ninjare izy fa tsy nintsika ary izy koa fatateka ela akeo tsisy olo hagnano raha ataony nintsika eky satria na tsika tompo na fa tsy magnano azy ke afatra namitsika andeotsika andihy boaty andeotsika andeha hagnano disco fa ko mba misy fotoagna andeotsika mbo andeha hagnano nintsika hely na ino faparo mafy atsika mba mitandregny hely na ino faparo semaine hoe karaha ty lavazo gasy regny ambony fandriagna na agnaty miaraka amin'ny camarady mba hoe mba ho reharena mba voninahitry malagasintsika ty fa tsika izy koa karaha nifa atsika ty lasany lasany vazaha ndraiky atsika. Ok, merci beaucoup Gwen. Tamin'ny koragna zegny raha tsika nagnano ty ataoko fa afantaran'ny olo zay magnaraka ny fandarana ty azova may manafo ino regndreo ino raha nataony miaraka baka tsika ty trabo jiaby zegny mankasitraka anao mankatiligna anao eto koa zay mankasitraka tsika jiaby mpanaka ty fandarana ty agny an-tokantragno tsaraikaraiky agny amin'igny ihany koa hitondra zavakanto zay anagnany tanorantsika zay tokony ampafantariny atsika amin'ity interview zay atao ty na Facebook na YouTube na télévision malagasy mandra-piona mandra-pitafa amin'ny akaraty ndraiky melona. Magnantso anarô zao razagna magnantso anarô magnantso anarô zao razagna magnantso anarô